Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urupfu rw'uno mukobwa rwarijije abanyarwanda benshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Cyuzuzo Garasi Sengiyumva, yari asoje amashuri yisumbuye mu cyiciro cya kaminuza. Yigaga mu mashuri cyangwa ku kigo cy'amashuri cya Christ. Yari afite imyaka 23 y'amavuko. Muri iyi wikendi yasohokanye n'abahungu babiri n'undi mukobwa umwe, basohokana i Karongi bagiye kurya ubuzima. Bigeze mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, uyu mukobwa n'uyu musore baritembereza, baba barya ubuzima gake gake, bagenda bafata ubwato bajya mu mazi. Ubwato bari barimo bageze muri metero 200 nibwo bwaje kurohama. Barangije uyu mukobwa ararohama n'uno musore ararohama. Mu kurohama uyu mukobwa aza kuburirwa irengero, gusa uyu musore umwenda yari yambaye w'ijiri umurinda kurohama aza kugaragara ku mazi, bahita bamutabara. Uyu mukobwa nta mwenda yari yambaye umurinda yuko atagomba gutebera. Uyu mukobwa yahise atebera aragenda, baramubura burundu. Nibwo bategereje baramushakisha baraheba. Uyu mwana w'i Kanombe nibwo baje kumusanga ku nkombe yitabye Imana mu gitondo. Kugeza izi saha nyina ari mu marira n'agahinda, ndetse na papa we bavuga yuko umwana agiye yarashoje umwaka wa kaminuza. Ni agahinda n'amarira. Byagenze bite kugira ngo uyu mwana ubundi apfe? Ese byagenze gute kugira ngo yisange mwabona ubwato nta mwenda yambaye ubarinda kurohama, ndavuga ijiri? Urasabwa gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi ku rupfu rw'uno mwana wapfuye nabi agapfa yishwe n'amazi ku myaka yiwe 23. Ese uyu muhungu niwe wamugambaniye cyangwa niwe wamwishe? Ibi nibyo tuje kurebera hamwe. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.